Ćao, pozdravljam vas, Đube! I nastavljamo s igrom The Binding of Isaac Rebirth. Ovaj put sam odlučio ne igrati s Isaacom na tipični način, nego ću izabrati jedan challenge. Imamo brdo challenge-a, ali challenge otključavamo kako prelazimo određene dungeone, odnosno te tamnice. Izabrat ću ovaj computer save. Vrlo zanimljivo, zato što će biti možda malo lakše igrat, pošto ću imat posebnu opremu. Evo vidite kak je Isaac, više nema suza, nego ima određeni laser koji će mi puno će mi pomoći. Znači vidjeli ste ono prvo oružje u prvom videu je poprilično slabo i ako se nema sreće ništa se ne dobije. Evo vidite koja je sad razlika u tom laseru, stvarno je strašno jako, ima super domet. Sada vidimo, također imam jednu bombu i jedan ključ. Sad neću baš previše riskirati, imamo s obje strane po dva novčića za otključati, ali bi trebao iskoristiti tu jedinu bombu, možda bolje sačuvat za poslije. Pošto će ovdje, evo imamo ovoga, to je ko, sad moram bježat, ne, kako me zakače, ne mogu vjerati, sad se nisam mogao pomaknuti. Ovo je ko referenca na onog Bombermana, ako ste čuli, vjerovatno ste čuli, jedna odlična old school stara retro igra. May you be pure in heart. Sad ćemo vidjeti šta je ovo. Ovo je nekakav čudan item. Da ga probam uzeti. Da vidimo. Aha, ovo je taj ko vending machine. Recimo na čudan način funkcionira da ako dođemo do njega oduzet će nam health, ali bacit će nam novčić. Znači ako imate viška healtha trebamo novce. Ovo je idealno, ali ja ovo sad nisam trebao napraviti, ali nema veze, sad si vidjeli točno o čem se radi, mi nastavljamo totalno na drugoj strani. Ovo će sad biti zeznuto, da vidimo sad da ja probam da me ne zakači, da pogasim ove vatre. Jedino je, šta mi je sad izbacilo, ovo nisam ni skužio. Da, ipak bacao ove fore, to nisam, sad ovo prvi put vidim. Moram bliže doći, evo jedan novčić, joj, zbog ovog jednog novčića se ovo nije isplatilo pošto sam sav health izgubio. Sad obavezno moram negdje dobiti srce jer protiv bossa nema šanse. Znači neće me smijet pitnit. Da sad vidimo. Ovaj laser, da vidim kad je zgurano onda ne može pogoditi komplet. Da sad odemo gore da vidimo da će biti healtha. Ne, ništa od healtha, ništa. Nastavljamo nazad. Ovo je bio stvarno loš početak challenge-a. Nisam mislio da će mi se to dogoditi. Ništa, ovdje imamo sad jednu bombu, ništa da, sad mi to razvijemo da vidimo će šta ispasti ovdje. Da, evo, tajni prolaz, kak sam sad imao sreće. To je jedna od najkorisnijih stvari kad imamo bombe. Sad da vidimo, tu će biti kovčeg, ali da vidimo šta je u kovčegu. 9 života. Ovo je predobra stvar. Evo mačka ide za nama sa 9 života. Evo Dingle boss, njega bi trebao sad ovdje bez problema pošto imam stvarno strašan domet. Samo kad krene ono brzinski na nas, onda bježat na sve strane. Da vidimo, ja mislim da će sad kad pustiti te zvukove. Ne, kako me sad zakačio. Ali evo još malo, to je to. Ovo je super bilo, ništa da health, sad smo punog healtha. Ovo je srce također ko dodatni slot za health, znači još veći health. Lock up, latch key, znači 2 ključa dodatno. Super. Nisam mogao zapravo želiti bolji početak ovog challenge-a. Ništa, idemo sad na sljedeći. Da vidimo finu animaciju. Evo, mama me šuta. Da vidimo kako ćemo ovdje imati sreće. Također imamo sad ova nazubljena vrata, ali ne, idemo sad na desnu stranu. Koliko ih ovdje ima. Da vidimo kako je dobar ovaj laser. Stvarno s ovim challenge-om 10 puta lakše. Evo još jedan item. Fate up. Bible contract, pošto malo priči ima, pošto je Isaac sam živio s mamom dok mu se nisu dogodile traume, a one su bile nekako kršćanski orijentirane. Tu ima sad nekakvih čudnih stvari oko priče, ali ništa. Da vidimo. Ne, Explositos, to je ona stvar što me prati, što je bilo u onome. Taj item mi se uopće sad ne sviđa. Mislim da mi sad ugasimo vatru. Evo sad možemo na sve strane ići. Gdje ćemo, ništa, idemo desno. Da vidimo, sad ovdje da ih pustimo, evo šta se događa kad imam ovaj glupavi item, često eksplodira preblizu mene. 2 novčića, evo sad smo nakupili dosta itema.
5 novčića, imam 4 bombe i 2 ključa, ovo je stvarno prilično dobro. Da vidimo sad da ove samo sitne riješimo. Da, to je to. Jedno srce, da vidim jel ga mogu pokupiti, ne mogu, da. Onaj jedan slot sam sad izgubio čime je zakačio i to je to. Šta idemo gore. Ovo će biti malo sad, malo teže ovdje sad. Ja trebao izletiti pred njih. Da vidimo. Da. Evo sad je eksplodiralo, dobro. Neću puno izgubiti, evo još jedan slot. Jedna bomba, evo 5. već bomba. Ovdje nam se zapravo ništa ne isplati razbijati, imamo bossa. Ništa, idem ja sad na drugu stranu. Također ne možemo ni ovo srce, možemo se samo još dolje spustiti. Da vidimo šta će ovdje biti. Jao, evo te eksplozije. Zašto sam morao ovaj item uzeti? Stvarno me totalno nervira. Da probamo otvoriti ova vrata, možda će dobiti nešto dobro. Ili ne. Bolje ne. Da, ništa. I ovaj slučajno sam ostavio bombu, ali nema veze. Ništa, idemo sad na bossa da vidimo kako će to izgledati. Koji boss? Evo monstro, opet. Ovo isto ne bi trebalo biti preteško. Samo da me ne zazne ove eksplozije svoje što sam ja zapravo pokupio. Evo jedan skok, dobro. Bježi. Koji čudni karakter. Bossovi su predobri. Evo koliko je lakše s ovim igrati, neki s onim malim municijama. Doslovno mogu skroz jednog puta, evo. Gotovo. Ovo je neki novi item, da vidimo o čem se radi. Stuff. Koja sreća, šta sam sve dobio? Bombu sam dobio, ključ. Power bring rage. Ništa, iskoristit ćemo taj item. Imaću veći rage, ovo je odlično. Da vidimo sljedeću pilulu, znači imamo upitnike, to je random, znači trebamo malo sad i sreće imati. Paraliza. Paralizu sam dobio. Taste like burning. Da vidimo. Fate up, sad bi trebao iskoristiti još jedan item. Sad ne znam koji da uzmemo. Ništa, izabrat ćemo ovaj item i nastavit ćemo zapravo. Da vidimo ovdje šta ovdje se nalazi. Ništa, samo ćemo ugasiti vatru, ovo neću sada ni čačkat, da ne bi dobio nešto bez veze i nastavljam na sljedećem. Također srce ne mogu uzeti pošto mi je puni health. Nismo ni jedan život izgubili, ali sad ne znam je li totalno 9 života ili 9 healthova. Kako dobro. Evo nas u špiljama, prve špilje, također opet možemo na sve 3 strane. Evo novčić. Jao, ne, izgurat, da. Još imaju eksploziju. Dobro je. Ovo je fino prošlo, da vidimo je li ima po rubojima, nema ništa. Da probamo ovaj, zapravo item se, evo. Ali sam opet bombu slučajno ispustio, moram se naviknuti na ovaj joystick. Da vidimo sad s obje strane. Dobro. Health 1, super, evo vratili smo taj health. Aha, 1 će, sad ne znam koliko ima, a imamo 5 bombe, ništa, iskoristit ćemo da probijemo ovaj put. Da, još jednu ćemo bombu morati iskoristiti, ali nema veze, jedno ih imamo dovoljno. Da vidimo, 2 bombe, 5 novčića ključ. Ovo svakako sad isplatilo, evo već 12 novčića. Zato je mogli već dobre stvari uzeti. A evo ti. Super, još jedan. Evo novčić, ali sad da vidim kako možemo preći. Evo su eksplozije TNT. Da, super. Nevjerovatno kako je ovaj dobar challenge, pošto nas challenge doslovno mazi, puno smo iste stvari dobili. Ovi crvići, ili ja ne znam šta je to točno, ali uopće nisu jaki. Ništa, možemo se dolje spustiti, nema više ničeg ovdje. Evo ovdje imamo jedna zaključana vrata. Mogli bi zapravo iskoristiti od puno sad novčića imamo. Da, evo za ovih 5 novčića, primjer kako se koristi 5 novčića sada iskoristimo, dobili bi jednu bombu ili health za 3 novčića, ali neću iskoristiti pošto svega imam dovoljno novčića koji zapravo kasnije čuvati. Ne, evo sad smo malo zakačili. To je još jedan, evo tu je boss.
Pa, sad bi mi trebalo malo healtha. Ništa da se pravo malo vratiti, jer zapravo meni je negdje izbačeno srce. Ne, nije. Da. Ništa, nastavit ću onda na bossa, pošto ću vidjeti s tim životima, pošto smo pokupili ovu mačku. Nadam se da će mi nešto pomoći ta mačka. Oho, čab. Čab će biti malo zaznuti, pošto... Ne, evo. Aha, evo, izgubio sam jedan život, ali me vrati nazad u sobu iza. Super. Ali čime jednom pipne, gotov sam. Ovo će sad biti, bit će gusto. Da. Ajde. Sam bježat, jedina taktika bježat da nam ne dođe preblizu. Da, kako je brzo, evo, ne. Još malo. To, evo, super, odlično. Da vidimo šta smo dobili, health. Ali zapravo sad nam je pun health. Kakav je ovo item? Ultimate Grand Supreme. Evo, brdo novčića. Evo, već 25 komada. Ništa, idemo na sljedeći level. Odnosno, sljedeću špilju. Super animacija. Caves 2. Na koju ćemo stranu da vidimo kakve su ovo vrata. Da vidimo šta ovdje ima. Aha, ovo je nekakva igra, nisam ih pratio baš previše. Aha, kad fullam on nam izbaci protivnika, da vidimo. Opet sam, ne. Jao, još poginem da vidim sada će mi ostati srce. Hoće. Super. Barem smo proširili ovaj health. Sad nećemo ići na ove aparate, pošto samo da još razbijem ovo. Da. Neću ići na aparate da ne gubim sad previše healtha, jer ovako malo healtha imam. Imamo dosta života. Evo ovi šišmiši. Ovo je bilo jednostavno. Ništa, idemo na desnu stranu. Ne treba nam novčić, ako pređemo preko ovih šiljaka također gubimo health. Da vidimo. Da stalno imamo ove crve, bilo bi odlično. Još jedan ključ, pošto su prelagane. Ne, evo sad sam zakačio, prebrzo sam otišao. Da vidimo šta sad imamo. Ovdje zapravo nemamo šta razvijati, ovo je doslovno sve prazno. Ništa, idemo gore. Ovo će biti malo zeznuto. Samo da nestanem, da. Kako da sam znao sada da će me ubiti. Da. Opaki su ovi crvi, sve šteta što imamo ove prepreke. Onda mi radi slabiji damage. To je to, ali imam sad pola healtha. Da, nemam se sad di makniti, joj, šteta što sad ne mogu proširiti health. Ovdje mi je odlično došlo da dobijem još koji slot healtha. Da, ajde, barem sad preživimo ovo. Koliko je još života? Još 5 života. Sve gore, it feels lucky. Pa, to ćemo sad vidjeti. Da vidimo. Zapravo ovdje sad nema ništa, možemo se vratiti nazad. Ovdje zapravo nema bossa. Ništa, uzet ću ovaj item. Pa ćemo ga kasnije iskoristiti da vidimo o čemu se radi. Da, možemo ići na desnu stranu. Ali ne vidim, evo sad su puno veći leveli. Odnosno nema ni traga bossovima. Ovi izbacuju manje. To je to. Da vidimo, evo ovih mrgoda. Ne, kako me zahvaća, kako je ovak teško igrat, pošto malo healtha ima. Doslovno 2 udarca, već smo mrtvi. A vjerojatno zato u tome fora nema toliko puno života, jer bilo bi nerealno. Da, njih samo ubijamo kada se izduža. Eto, još jedan ključ. Vidim kako se ova vrata s posebnim lancem, vjerojatno će više ključeva. Imamo 6 ključeva. Da, zapravo 2 ključa potroši. Vidimo šta je ovo. Da mogu tu išta razviti, izgleda ne. Ništa, da probam ostaviti jednu bombu. Možda ima nekakav tajni prolaz. Jedino što je to možemo novčiće dobiti. Ne, kako ga sad, nisam ga ni primijetio. Ništa, nastavit ćemo, idemo na desno. Sad tu previše sad ne zezam. Evo, ovo će sad biti zeznuto.
Treba se točno namjestiti u liniji, a treba pogoditi timing kad oni ispale taj. Eto. Ništa još jedan. Ja vidimo, opet prazno. Evo ga. Došli smo do bossa, ali imam 3 života i samo pola healtha. Ključ nam ne treba, imamo sad evo još 4 ključa. Da vidimo. Gurdi, ovo je prvi put da sam dobio ovog bossa. Jao. Ovo je bilo brzo, znači... Uopće sad nisam skužio na koju foru ću ovo raditi. Aha, on ispaljuje uzduž. Ovo ne znam kako će ispast. Ovo će biti stvarno teško. I će se prvo vrtiti na sve strane, ali ne. Ja, još jedan život. Da vidimo, da krećemo health od 0. Nešto, probat ću se polirati malo lijevo, malo desno. Mislim da će teško ovdje ostati živ. Šteta što nema više healtha. Ajde. Trebamo ovog dobiti u rubu da mi ne ispaljuje. Ne. Opet me je zakačio. Ovo je ništa, ovo je sad zadnji život. Ništa, ajde idem probati još jednom. Šteta što sam ovako zeznutog bossa dobio. Ovo bi recimo bilo puno lakše. Nemam jedno 3-4 srca. Onda mislim čak da bi ga i bez problema ubio. Da, on je zla gađa gdje smo zadnji put se pojavili, tako da ne bi trebalo biti preteško. Da, evo sad sam otprilike uhvatio, ali možda malo prekasno. Da, evo. Ajde sad malo još sreće da imam. Da vidimo, sad me jednom zakačio. Ne. Jao, šteta. A bio sam i relativno blizu, ali mogu reći ovaj challenge je baš zabavno. Ali šteta što ga nisam prošao, uglavnom ovdje ću završiti s videom i probat ću se malo pomučiti da završim ovaj challenge, a mi se vidimo u sljedećem videu i uživajte!